Pangandyan tayo ing orasyon, kilagyoning igpa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo pabalwane ing Birhen Maria, at kinagliya lalang ning banal na Espiritu. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ani ko alipaning Ginoo, Malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ing divino verbo, may katawan niyang tao. At may kisawt ya kaya katam. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apang ay tuliran, nabangnan ng pengako ng sa Kristong ginuta mo, iyanasa. Manalangin tamo. Tapukaran mo sa akong grasya, ginuming Diyos, ling kaladwang mo. Arampat king pamamalita ng anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Heso Kristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana ing ligaya ning pangsubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Heso Kristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at mangdaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at manggaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at manggaman king alananga, iyanasa. Kilagyoning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Iyanasa. Bilang balayan amitipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po, pakisiguraduan na isulat ka rin kaya katamong contact tracing forms, inkompleto, ampong updated at detalye. At isulod yula po masalese, ing kaya kayong face mask hanggang mayari po ing misa. At agkatala po ring malda, na makiabeta mo pong makibat ka ring dalit, panalangin, at kanta kabang magmisa. Dakal pong salamat. Maya payabak po kay kayungan, mitipon tamo po ngeni batayang samban, purian at pasalamatan ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Para king kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Florentina Albiz, Adair David, Zenaida David, Mendoza family, Roque family, Pangan family, Ludi Rivera, Bernie and Lynn Intal for their wedding anniversary, Rene and Lourdes Arcilia, Lauren and Mike Ryan, paraking kabaytan ng Lucia, Russia. Paraking kayaduananda at pamanantabi ng Banal Espiritu, karing families and friends of Father Noli, Father Meg,
Father Mark and Father Marvin, HRP staff and mandated organizations, Mario Trinidad, Lazatin and family, Rodolfo and Vice Governor Liliananay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Lincoln Baluyut and family, Holy Angel University Community, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Josephine Gonzalez, Marian Manangkil, Evangelina Manangkil, May Ann Aquino, Eliana Joaquin, Jolo Roman, Lauren Arcelia Ryan, Rene and Lourdes Arcelia. Para king kapaldanan pamikakatawan ampong espiritual ng Joy Espino and children. For good health and protection of Imang Auring Between and family, Alex and Lerparas and family, Gabi and Julie Fabella and family, June, Mel and Abigail Ramirez, Edith and Adrian Gonzalez and family, Rose de Mihilio, Norma Manaloto and family, Seni Capili and family, Herminia Narciso and family, Ruben and Rosita Manyo and family, Genoveva Manansala and family, Carmelita Aison and family, Kyle Coro, Joser Quiazon and family, Gerald Quiazon and family, James Quiazon and family. Para king malalagwang kapaldanan dadi, Helen San Pablo, Lawrence, Richie Pablo, Rima Pablo, Imang Auring Between, Gabriel Fabella Sr., Lourdes Guadamor, Renato M. Panganiban, Maria Antonio, Narciso Reyes, Busilak, Adela Conese, Mac Allen Quiazon, Marie Micaela Go. Ganakantala naman ding kaluguran tamong Meyango Nabie, lalong-lalo na di Monsenyor Felicito C. Sison, Gregorio Yoyong Henson, Monsenyor Pax Lansang, Teresita Wilkerson, Aurora Nepomuceno Valdez, Leopoldo P. Valdez, Dr. P.J. Nepomuceno, Romarico and Patricia Henson, Monsenyor Cosme Between, Monsenyor Andres Between, Romeo Mariano, Policarpio Between, Jose Joaquina Between, Antonio Dizon Sr., Lourdes Dizon, Virgilio Narciso, Ricardo Ramirez, Lolita de Jesus, Ofelia Batak Abansenya, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca Di Choco, Alfredo Chao, Chua Tang Eng, Yao Bunkeng, Edward Yao, Santiago Tai, Antonia Reyes, Maximo Chao, Cecilia, Raquel, Corazon, Zenaida, Merlinda Gueco, Abraham Tayag, Jose Sensing Suarez, Sofia Suarez, Reynaldo Reyes, Hermina Reyes, Chito Reyes, Teresita Camaya, Teresita Ponzalan, Fernando Camaya, Felipe Buan Jr., Rosenda Malig, Elvira Dizon, Apong Bising Pinlac, Benjamin Canlas, Arnel David, Adrian David, Benedicto David, Daisy David, Kit Jerome David, Marianito Ador, Souls Nearest Gates of Heaven, Manolito Gueco, Nicolasa and Carlito Pineda, Amado Layug Calma, Nestor Galang, Hagoda Pervan, Rico Alvarez, Odi Lumanlan, Ku Kiam, Asuncion Timbol, Juanita Roman, Conrado and Estrella, Edgardo Ernest Ermelo Efren Sr., Elizabeth and Bienvenido, Remedios Castro, Pio Castro Jr., Ibes Paul Castro, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Anita Ocampo, Antolina Pingol Calajao, Frederick Pingol Calajao, Alendri Malyari, Bernardita de Jesus, Domingo de Jesus,
Jeremias Padilla, Maria Caridad Aquino, Felipe Aquino, Sofia Axel Macboo, Clarita and Gregorio Ocampo, Danilo Leopoldo Ocampo, Reynaldo Manipon, Arturo and Felisa Tanudra, Lourdes Tanudra, Josephine Acosta, Rustico Custodio. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan king pakalulu ning Ginoo. Ing magmisa tamo po'y Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Ing Ginoong datangya kambening mayupayang sikanan, at munye sala karing mata ring sablang susuyo kayang. Alleluia. Iesus, may kirakeyaking kakatamong katawan at daya, inya malyari tamong maging ganap ng kapatad, at mipnong lungkot, kapanisyan at katapatan, malyari talang larinan ding makatawutang kasalanan. Iting Ginoong Yesus, manatili ang parati kay kayungan.
at keka ang timurin. King Aldo iti, makiabeta kari Jesus at Maria, King pangadaw ning kinu, King Templo. Uling iting kapag masusyan, kambining tula ipasyag tayo i Jesus, anting sulu, ding kakatang biye, at matula tayong tukyan kaya kabaning dalan, antimoing depatanang Maria. Ganakanta mo naman ing kayabe ng Jesus at Maria, kailangan talang tanggapan ding krus ning biye at datang kaya katamu. Uling iti yung dalan ning kasalpantayanan ding Kristiyano, ing dalan ning ding tutuki king sulo ng Kristo. Manalangin tamong, O Diyos ay kami, ikaing tunay sulu, potang magsalita ka, ing dalumdum babiedalan king sala ning Aldo, ing yato yaninag na, ing sikana ning aslag mo, at malyari keng miyaking sala ning lugod mo, samantalang daralan milareting makasinding kandila, kilob ning pisamban, bustan mong ding lupa mi at puso, sunlaklaking kaya kaming kingke kang ligaya, kaya ning anak mo, gawan mo keng anak ning sala, idayume kaya kaming dalumdum ning pamikasala, at tayran mo kami paing turo king alanang gamong sala, kapamilatana, akekeng dalan, katutuan at biye, ing suluna ning yato, Yesu Kristo, manggaman king alanangga. Bendisyon la po rin kandila. Tanlan niyo po at ding MDC. Bendisyon ang dala. Malyaritano pong padan ding kandila. Kilagyanig pam paninganak ang paning Espiritu Santo. Amen. Magsaya ko king Ginu uling mayapya kya katamu, ing yato mipnuya king ganakaning kya katang Diyos,
ing dibinong tula manatili sa kekayungan. At keka ang timurin. Pakamalang kong kapatid, sisyanta mo po yung kakatamong kasalanan, ngining pagmasusyanta mo, ing pangadaw na ning ginuking templo. Jesus, king kapatapulong aldo, manibat inyang mibay tiyang, iti po adwane ning batas, kinging meto nga pangan ni lalaki, kailangan niyang midawn king templo. Antimurin gaganakan tamo po ing kakatamong sariling pangabinyag. Inyang itamo antimurin, midawn tamo king Diyos. Nyaganakan tamo po antimurin ing kakatamong pangabinyag. Kalupan ng Yesus, mitagulaling ya king Diyos, igpa, itamo, mitagulaling tamo king Diyos, inya pong may binyag tamo. Nya sisyanta pa mo po yung kakatamong kasalanan, bata mong maging karapat dapat magmasusi karing banal ang misteryo. Ginong Jesus, bustan mong antabayanan na ke ning kekang sulu, king dalan painturo king igpa, Gino pakalulo. Ginoo, pakalulu. Ginong Jesus, bustan mong sunlagya kaya kaming sala ning katutuan ating kabiasnan ning Espiritu. Kristo pakalulo. Kristo, pakalulu. Ginong Jesus, bustan mong ing sala ning kekang pakalulo, tipunan no king lugod mo ring sablang bansa, Gino pakalulo. Ginoo, pakalulu. Pakaluluhan na katamo, o Ginoo, at patawaran mo ring sablaming kasalanan. Lumakad kesana king sala ng Kristo, at panimunan mo kami, ang king biye alananggang. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O lubos mayupaying igpa, Kristong anak mo, mi katawan niyang tao, alangalan kaya kami, at mi daw niya king templo, itimbawan sana ring puso mi king pamikasala, at iyatan na kami arapan mo. Itinganadwan mi king kapamilataning Ginoong Jesucristong anak mo, amabibi at magari kambe mo, at ning Espiritu Santo, metong king pang Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Propeta Malakias. Inginu nga ng mekibat, lawen nyo para laki ing tubod ko, banang isadya ing dalanan ko. At ing ginong pagdulupan yu, kabudabud lugubya king templo yu. At ing tubod amate yu nung panenayan, datang ya. Datang ya at ihayag na ing kasunduan ko. Nga nang sasabi ning ginong mayupaya, nino ing magwanta kingaldo ning panyatang na. Nino ing mitagan makatalakad potang paltoya. Uling ya ing magariya king apining platero. At king liya ning mamipi. Lukluk yang antimong platero at maglinis pilak. Dalisaya na laring paring palipi ng lebi. At dalisaya na lang anti, ingginto at pilak. Ban kay batdang medalise, makapidawon lang ayin kinggino. Antimonong makananong sukat marapat, kinganti kanyan aparalan. Matanggap lang matula kinggino, ring ayin na ning Huda at ning Jerusalem, anti mo kanitang minuna, anti mo ing merapat karing banwang malambat ng milabas. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ninuwari iting aring maligaya, ya ing Ginoo. Ninuwari iting aring maligaya, ya ing Ginoo. Itasyo ring arkoyo, ikayong pasbol ning syudad. Paitas kayo pa, ikayong pasbol ang mga tuwana. Pabalaws na niyang lungog, ing aring maligaya. Ninuwari iting aring maligaya, ya ing Ginoo. Ninuwari iting aring maligaya, ya ing Ginoo, masikanan at mayupaya. Ing Ginong mayupaya, king parang ning labanan. Ninuwari iting aring maligaya, ya ing Ginoo. Itasyula ring arkoyo, ikayong pasbol ning syudad. Paitas kayo pa, ikayong pasbol ang mga tuwana. Pabalaws na niyang lungog, ing aring maligaya. Ninuwari iting aring maligaya, ya ing Ginoo. Ninuwari iting aring maligaya, ya ing Ginong mayupayang tutu, yakabod, ing aring maligaya. Ninuwari iting aring maligaya, ya ing Ginoo. Pamamasang iba't king sulat karing Hebreo. Antining ding sablang anak ay amanwana, taula, meging tao ya naman i Jesus. Kalupa na lang ating laman at daya. Mekiwangis siya karela at mekirake king pangataw na. Ban kanita king kapamilataning kamatayan na, akalupa ning kamatayan daring tao, akwaning asintang ing diablo, at maki kayupayan king kamatayan, at bang kanita, akwa na lang atimawa,
retang mayalipan king kyakaban ning biero. Paulining takot da king kamatayan, masalang bina king aliwaring anghel ding sinopana, nune agpang king sasabyaning kasulatan, susopana la ring palipi ng Abraham, inya kailangan binaing makiwangi siya, karing kapatad na king sablang bage. Ban kanita yaing maging tapat at mapamakalulurang matas apari, king kasaywan na arapaning Diyos. Makapapidawon sakripisyong kapamayaran karing kasalanan da. Nga nawari, ngeni ya mismo mesubok ya king tukso at kasakitan. Inya ngeni malyari na lang asopan, detang aliwang daralan king tukso. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Meto nga sulu, banilantad maing dalan mo karing hentil, at ban mo niya dangal, king balen mong Israel. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At kaya ka antimorin, pamamasa king mayap abalita, agpangkang San Lucas. ligaya kaya ka, o Ginoo. Miras ing panawon para tuparanda ri Jose at Maria, itang yuyutos ning batas ng Moises at gampananda ing seremonya ning pamaglinis. Inya delaring meko papunta Jerusalem ing anak, baring idawon king Ginoo. Pablasang antikanini ing makasulat king batas ning Ginoo, ing balang anak alalaking pangani, kailangan niyang mitagulaling king Ginoo. Mintala naman ka rin balang makapidawon ain antimo ingat adwaning batas ning Ginoo, kaparis abatu-batu o kaya adwang pitsun. Ngeni atin metong amatwang lalaki, makatok ng Jerusalem, ing lagyuna Simeon, tawi ang banal at atin takot king Diyos. Panenaya ng datang ing pamatulan ning Israel, at yukang Simeon ing banal Espiritu, at pepakilala na kaya ning banal Espiritu, king eya mate hanggang ene akit ing Kristo ning Ginoo. Pepaisip ning banal Espiritu kang Simeon, inya ing montaya king templo, inyang ding pengari ning bingot ay Jesus delare king templo, barang gampanan para kayo ing adwaning batas. Simeon kinwani karing takdena ing bingot at pinurine ing Diyos at ngana. Ngeni ginong
sasakop king sabla. Bustan mo ning pahinawang mipnong kapayapan, iningalipan mo, anti moing pengako mo. Uling ka ring sarili kong panimanman, tengalan ko ing kaligtasan asidya mo, para ka ring sablang tao. Meto nga sulo, ban ilantad me ing dalan mo, karing hentil, at ban munye dangal king balen mong Israel. Ding pengari ning anak, may nga pamulalala king sinabi ng Simeon tungkol kayong, Simeon benendisyonan nala at nga na kang Mariang ima ning anak. Ing anak kay ti, telagani ning Diyos, king ikaragsa at king ikabangon ding dakal king Israel. Maging metong yang tanda ay sakwil daring tao at ikamiman, mitaglusan ka at ikaman mitaglusan ka puso, king lungkot akasing taram ning meto nga sundang, ban kanita milantad laring lihim, asisimpan daring dakal karing pusura. Atin mo naman meto nga propetisa, amatwan ng bina, ing lagyo na Ana, anak ning Fanuel, ning tribu ng Aser. 7 na lang banwang miyutos ning asawa na, bayo ya may balo, 8 banwa ing milabas, manibat kanitang may baluya. Eya bitasang mama ko king templo, aldot bengi susuyo king Diyos, king pamagayuno at pamanalangin. Kanita mismong oras ay ita, at around there di Maria to se king templo Jesus, linapit siya karelay Ana, at pepasalamat siya king Diyos. At migsalita tungkol king anak, karetang sablang maninayo, king pangakabos ning Jerusalem. Inya nga gampanan na ing sablang adwa ning batas ning Ginoo, migbalik na laking balenda karin Nazaret, Galilea, ing anak meragulya at Mesikan, kitbonyang kabyasnan, ating grasya ning Diyos, mamantabi kayo. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Mayap ayabak ng Diyos po kaya kayangan, antimurin po ding kapatid tamong at sukaring karelang pibale-bale ang makiyagom mag-participate kaniting Santa Misa. Keraklan po yung balo tamong kapiestan Candelaria. At ne po karakalalagyoy ni Candelaria, Kastilaya po ito, neng Misa ni Italian, Candelaria nga po, Candle Mass, the Mass celebrated with candles. Neng Misa na usande kanita, the purification of Mary. Uling kaibat ng menganak ning metong ayma, kailangan dumalan niya king seremonya ning pamaglinis. Antimurin po mayaw siyang the encounter, pamitab mo, Jesus, ing Mesiya, at ing balayana ning Diyos. Pero inyang 1969, officially, may proclaim niya po iti as the presentation of Jesus in the temple, ing pangadawunang Jesus, king templo. Nanoy po ini, February 2 ngeni, no pong mamilang tao mo manibat inyang mibay si Jesus, ka 40th day ne ngeni. In adwana ning batas nga na po Exodus chapter 13 verse 2, dedicate all the firstborn males to me. Italagamulangan kanako ding anak apangani.
So on the 40th day after the birth of Jesus, Jesus was brought to the temple so that he could be presented to the Lord. O ini po, o ita ing adwana ning batas, italagaya, idaw niya, ing anak alalaking pangane, king Ginoo. Nano po itang presentation na itang, nano itang dedication na itang, metong iyang consecration, pami talaga, mi talagaya, mi daw niya, ing kakatamong Ginoo, tagulaling, pamagtagulaling, consecration. Nano pong buri ng sabihan? Buri ng sabihan, ing anak amibait, many batanya, king Diyos. Ing biyenan ing tao, it is a celebration of the sacredness of life. Sagrado ya ing biye, many batanya king Diyos. Ing biye tamo po, migmulaya king Diyos, dinina nakatamong biye ning Diyos. God created us, lela nga nakatamo, ing Diyos, ya ing minye king biye tamo, inyapin ing biye sagrado ya. Eyang mo sarado, sagrado, sacred ya po, ing biye uling many batanya king Diyos. Nung ing biye tamo, ing biye ng Jesus, anting metong tao, many batanya king Diyos, kailangan ibalik me king Diyos. Kailangan ing biye tamo, itagulaling tayo king Diyos. O ini po, nga na kailangan i-acknowledge, anyanyang midaw ni Jesus, King Templo, in-acknowledge daw, kikilalanan dari di Jose ang Popay Maria, the recognition of the gracious power of God in giving human life, that life comes from God. Uling many batan king Diyos, ulit-ulitan ko po bantay ta kalingwan, sagrado yung biye, ala tamong upayang kuwanan ing biye. Inya pinong sagrado ya, kailangan igalang tayo, respetuan tayo ing biye. At ang timurin po, ingatan tayo ing biye tamo. At ang timurin, uling ining presentation of Jesus in the temple, kikilalanan da di Maria at San Jose na itipin, many batanya king Diyos, kailangan iting biyeta mo, itagulaling tamo king Diyos, at suyuan tayo ing Diyos. Suyuan tayo ing Diyos. Pa po sa patitang akilala tayo, ing biyeta mo na many batanya king Diyos, ibalik tayo king Diyos, nune, gamitan tayo iting biye, king pamanyuyo, king apong Ginoo. Inyapin malatiya pa Jesus, tuturwanan dane, Maria at San Jose, dadalade king templo, at may biyasaya, kini po nga na kining tawli, ing anak meragulyat mesikan, kitman niyang kabiyasnan, ating grasya ng Diyos mamantabi kayo. O ini po yung kabalduganan ng presentation of Jesus, ne? Kasanting na po niya yung biyan ng Jesus, anting metong nga tao, kalupa tayo. Subaliking kasalanan. Nung Jesus mi daw niya king templo, itamo po, mi daon tamo king Diyos. Kapilan ta mi daon king Diyos, inyang me binyag tamo. Inyang me binyag tamo, dinawon da katamo ring pengari tamo king Diyos. Tinalal ng kandila. E po? Kandila, ding pengarin pong tegawan. Itamo ngeni, tanan tatalan kandila. Nung Kristo ngening kapiesta na ning kayang pangadawon,
mi pakilala yan ting sulu karing hentil, itamo po, mi pakilala tamo, mi dinantamong lagyo, inyang may binyag tamo, at mi pakilala tamo muna naman, ninoy tamo, nakatamo mo anak ng Diyos, kapatid tayo Kristo, templo ng Banal Espiritu, nune nga ng Jesus, I am the light of the world. At ang timurin sinabi na, you are the light of the world. Maging suluta mo muna naman po. Nung Jesus, metong yang sulu karing hentil, ikwatang may itang sulu kaya. Maging sulu kayo muna naman karing aliwang tao nga na, maging sulutam niya na tinalang kong kandila, maging sulutam mo karing aliwang tao. O yan po, ing sulu, lalako na yung dalumdum. Potang alang sulu, madalumdum, alang direksyon. Niya yung sulu, metong yung guide. Maging sulu kayong pengari. Karing kaya kayong anak. Kami po, maging sulu kami kaya kayo. Ding manungkulan maging sulula karing aliw, karing karelang sasakupan. Tamo maging dalumdum. Tayo papatdaning sulutam. Light expels darkness. Light is a guide. Without light, there is no direction in life. Niyastong madalumdum kakapaka. Ustong masala, biglang mig-brownout, kuguli sa klaring tao. Po, uling alang direksyon. Nya itamo maging suluta mo, itamo ngan po, maging sulu, kalupa ng Jesus, maging suluta mo, karing aliwang tao. Dingke kayong kandila, may bendisyon la po, iyo gagamitan na gimat, nepota momuran manoldul manildap deng alwa sinjan deng masanting po sinjan pota mag-brown out alwa yung suloy manyag kaking kilda pompon duldul Jesus nepo Jesus simbolo mo po yan masanting gamitan niya keng mayap yang atsuko ketang metong nga parokya may bendisyon kaya pong kandila ba? 5 kauning pepa bendisyon na nananyo po rin nga ako karakaldang. Father, pamisali ko po nga, nag-iwano pang negosyo. Masanting po, sisimboluan ng Kristo, sisimboluan ng kakatang sariling biya Kristiyano, maging sulutam, manatiling makasinding suluk. Ing sala, papakit na yung katutuan. Nasa sa likod. Ing katutuan, papakit mo yung katutuan. Papakit tayo Kristo, king kakatamong bihe. Nya iti po ngeni importante po yung pangadawo ng Jesus king templo. At itamo, may dawon tamong, may itagulaling tamo king Diyos. Inya pong may binyag tamong, na imbiya tamo para king Diyos. Na imbiya tamo, idawon tayong imbiya tamo para king Diyos. Sumuyo tamo kayo. Nyari nga anak yung malatila pa mo, turwanan nyo na po, sabihin nyo, sumuyo ka, sumuyo ka. Pass nga kupin, pass on your faith to your children. Ditak na lang mo pong susuyungin. Dahil nga luwang pengari, da pinasay karelang kasalpantayanan, karing karelang anak. Malatila pa mo, train nyo na lang. Sumuyo, magsakripisyo. Dahil nga anak ngeni, da naburing ing kasakitan. Da naburi ruguing pa magsakripisyo. Buri na mabilis ngan. Po? Sakripisyo, kasakitan.
Nestong tinuki ka kang Kristo, bisa ka maging sulong. Cling to Jesus. Istong tinuki ka kang Jesus, malyaring nga kadumalan kasakitan. Dakal po yung kasakitan, ating kasakitan, papuntay aking kabanalan, papuntay aking kaligtasan, maging suluta mo, karing aliwang tao. Amen. Ipasiyag mo po ngining kaya katamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, igpang lubos mayupaya, linalang king banwa ang ponyato, at kang Heso Kristo nga anak nga bugtong aginuta mo. Pengagli king upaya ning banala Espiritu, mibayit kang nuwa na Birhen Maria, lina sa lano ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlongaldo sinubliang mebye, pepay ta siya ba mo makaluklok wananing Diyos, igpang lubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka ring mabye, ampong menga mate, sasalpantaya ko king banal Espiritu, king banal kapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasublirang mie, ring mete, at king bielanangga. Amen. King Diyos, ang magkalob king sala, king dalan tamo, pakiramdaman nala naman ding panalangin tamo, king mipnong kapanaligan nga tamong manalangin, Gino ning sala, pakiramdaman mo kami. Gino ning sala, pakiramdaman mo kami. Para king banal a kapulungan, banding sablang mitagulaling king biyero, king kasaywan king Diyos, at para karing aliwa, maging dalan nala ning panyulong ding sabla, manalangin ta king Gino. Gino ning sala, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang bansa, ban ing dalumdum ning gera, ampong kealan hustisya, ipawi no ing sala ng Jesus, manalangin tamo king Gino. Ginuning sala, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang makakilala king Dios, ban ato paranda kang Jesus, ing sala amititimawa karing sabla, manalangin tamo king Gino. Ginuning sala, pakiramdaman mo kami. Para karing pakakalulu, ding danupan at talang pibale-bale, ban akit ampong aranasan da ing kasaupan at lugod ning Dios, king kapamilatan tamo, manalangin tamo king Gino. Ginuning sala, pakiramdaman mo kami. Para karing komunidad tamo, ban miyaslagan king sala ng Kristo, parati tamong tuntun karing paralan ning lugod na, manalangin tamo king Gino. Ginuning sala, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang mayangon tamong kapatad at kakaluguran, bansunlag yakarela ingalananggang sulu, yapin i Kristo, manalangin tamo king Gino. Ginuning sala, pakiramdaman mo kami. Ngini po adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. O Diyos ay kami, kang Jesus ay anak mo, pigdalaming kaligtasan ng pong sala ing yatu. Pagkaluban mo kaming paratiking kapayapan ang pong lugod mo, at pakiramdaman mo sana ing mapakumbabaming panalangin, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin tamo kapatad baiting kakatamang dawon, ing kakatamang tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king harapaning Diyos, igpang mayupaing tuto. Tanggapan sana ning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatamoy kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, tanggapan mo retingayin ayayampang ng mipnong tula ning kekang Santa Iglesia, uling king pangatupad ning kaburian mo, ing kekang anak dinauna, ing kayang sarili anting metong akorderong alang pintas, para king biena ning yatu, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya ke kayo, At kaya ka, antimorin, iyat na yoring pusoyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karin. O higpa, Diyos king alananggat lubos mayupaya, kabang pagmasosyan miya, iting kapigaganakan kang Jesus at ing Birhen Maria. Yang Birhen ay anak ng babae ning Sion, aking pamanupad na king batas, dinawune ke kainganak na, ing ligay ning balayan mong Israel, at ing suluding sablang bansa. Yang Birhen akasaw king tangkamong kaligtasan, amidaon keka king alang pintas a kordero, ing misakripisyo king altar ning krus, para king kekaming kaligtasan. Yang indong Birhen magtamasa kaniting anak ning kanwanan, melungkot king ulanang Simeon, dapat metula king balayan mong linwal bansalubungan ning kayang talapagligtas. Ginoo, akakit mi ing kekang lingap, king pamisan metong ning anak at ning ima, king dalisyan ng lugod, king metong apirakayan dang dusa, king metong kapagnasan, mamatula keka, king tulami, daralit mi ing kekang ligaya, kambering sablang koro da ring anghel, at ngaming magkanta. Kapin banal o igpa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin, kingupayan ng Espiritu mo, ban para ke kami, magawalang katawan, at daya ng Ginoming Jesucristo. Kayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasone, at binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidaon, para kay kayo.
Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinwaning kalis. Pasibayang pepasalamat keka. Binyaning kalis karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti. Iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan. Ang mibubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Banketang mi patawaran laring kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, ing kamatayan mo, linubig mo, ing kamatayan ing pangasuli mong nebye, sipli mo ing Jesus datang ka, Ginoong Jesus datang ka, datang kang maligaya. Inyangin ing kaganakan mo igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebiyan ng anak mo, taraon miya kaya kaiting tinapening biye ating kalis ing kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalerian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo. Kingi kaming ansanang misulusulok ing katawan at daya ng Kristo. Tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoy yato, bamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing kaya kaming Santo Papa, i Florentino ing kaya kaming Obispo, i Pasiano ing kaya kaming Obispo Emerito, ding sablang Obispo at Pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Mark at Father Marvin, ating mabilog abalayanan ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepayinawan at manenayang subling miye at ding sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan. Pakaluluhan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya bening nuan a Birhen Maria Indoning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol, at ding sablang banal, at tinupat kimal mong kaburian, king kaya kabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Eso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambe na't kaya ipamayo pa yang totoo kagumning Espiritu Santo. Pupuryan dakat parangalan manggaman kingalan ga. Pupuryan dakat parangalan manggaman kingalananga.
Abe-abe, may kakapatid, meto nga pamilya na ning Diyos, ikantataya ing panalangin na tiro na ning ginutamo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banking kasaupaning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Huling kekaing karyan at ing kayo payan at ing likaya manggaman king alananggan. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, masampu babalik danding kaya kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mo pong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. In kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka, antimo rin. Pakita mo po ngeni mi kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayangan, kapayapan. Peace with you. Peace with you. Peace with you.
Oni Ginotang Yesu Kristo, ing makaibi tunay kapayapan at kaligtasan kaya katamangan, tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws kingapunan ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka. Dapat igkas niya nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Paganaka po paraking organisadong pamakinabang. Ing pari o EMDC ing lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po karing pwesto yu. Para karetang makasadyang tanggap king banala pamakinabang, manatili kayong makatalakad at iatsyatla ring palad o gamat. Para karetang etanggap, malyari tapong luklok o siklod, king panalangin. Wala na pong magsalita, kabang makinabang. Salamat po. Dapat ning espiritual apa makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyo ka, king kabanal-banala na sakramento. Kaluguran da ka maigit king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ningening pinandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari, at yuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko kaya ka. Emo sana'y pain tulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen.
Manalangin tamo. O Ginoo, tiparan mo ing kapanayan ng Simeon mete hanggang emika pribilehiyong manakit keng Mesiya. Manano na sanang iting pamakinabang, iganap na ing grasya mo karing kaladwami, at isadya na keng salubong kang Kristo, potang datangya, ban idala na kami king biye alananga, uling ying ginumi manggaman king alananga. Amen. Siklawad tamo po. Ing oratio imperata laban king COVID-19. Mapamakululo at mapaglunos ay pa. Aminan milaring kasalanan mi at mapakumbaba kaming lalapit keka. Manintun kapatawaran at biye. Lalapit kami keka kaniting masipita pamangailangan mi. Banadwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na at mekamate na karing dakal at tao. Adon mingeni keka ing balikdan mo kami king lugod at king kapamilataning manulumong gamat. Itabi mo ing takot king sakit at kamatayan, ibalik mo yung kapanayan mi at pasignangan mo yung kasalpantayanan mi. Ipanalangin ming antabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyan mo ing pamagkapilit ming gumamit karing panulong megawa ban mapupus na ing pandemya king bansami. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis at ding sablang dilingon, karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambianing belwan at masabal. Pagkalaman mula king kabulasan ning kaisipan at katawan, sikanan king karelang pamagtagulaling sumuyo, pangakambil iba't kaniting sakit. Ipanalangin mo laretang miyawan na, kumayap na lasanang balagwa. Ingatan mo laring lilingap karela, pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang meyang nabiye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kaniting masakit a panawod. Ban magobra kami para king ikakayap ding sabla, at bang makasaog kami kariting at yuking pamangailangan. Manano na sanang ing pamagmalasakit at masabalmi para king metong at metong. Ikabos na kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis at tayra na kami king pamagbayong biye at kabanalan. Pagkalam mo iti king kapamilataning Ginoming Jesucristong anak mo, ang mabibiyang pong magari kambemo, king kametunganing Banal Espiritu, Diyos, manggaman king alananggang. Amen. Lalam na po din kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawili ingaklis mi keka, king kagulangan mi, king kakulangan mi, none bagkus mo kaming ikabus, king sablang panganib o maligaya at kanwana na Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod. Ipanalangin mo kami. Ingino manatili kaya kayo At kaya ka, ang timurin. at bendisyonan na kayo ning malugod Diyos at din kaya kayong pamilya at kaluguran king biye, ingig pa, ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daw ne, umeta na king kapayapan at maging sulutamo karing sablang tao. Salamat, King Diyos.
Para apanatilian tamo ingustong laot king bawat metong at metong, pakisabi mi po manatili tamo karing pwesto at panayan talading asherets. Ituruda po kaya katamo ingustong dalan palwal king kaya katamong pisamban. Pagana kami po na ela kakalingwan babaldog deng forms king kaun, ang makakabit lele dareng pasbol, dakal pong salamat. Signalan